Azal Uthman Bayahir yatikadana mwambiani hindi wanyanyasi walio Ulaya bamza serikali emakatianu gwashemezao hadharuba yemajao handre komi yemaji ya wahundre komiyo gasaruma wakati wakwama ngatu wenji siukala sina harmaze arudhi za hajuzul kamar harmaze ambiance bahi ngabo mnaimana yazalwa harmala janalahe hambu hana simu yoparo sharani hana bakana mahajuzi halivima pesa yafanyiliwe pasporani ya renuvele ya pasporo ya hahe wakawenji wana wakomoro waambilwa ukaya mnapuhu mnapaha ye mashini wala lisi liheya wasalimu hitamu wakardi watoe mali tena waje hena mdu akahumjua hakaurume mwanyanya ho migration yende yafanyile pasporo ya nyumeni na bala hatoa mapesa yuhoula Faransa labeka watoa mali za tukatashi yamba mnapuhu mnapaha liheya lisi shalelo bakomori yezi watambishao dazi wanza waje yambasador wetsi hatu yuhoula Faransa makatida yanu gujiunda harmaze arudhi zahe juzul kamar yeza fanyisha ndazi hizo nizoranikiwa jana nemayanya si sharani ya ukaya howijo wa Komori wanzuaje vanu wazingamanyiha wajaya sawanea siazi wiji wa hao kwa naka ujwa huja yabuze formation hizo riparisa nwana walio Ulaya walona wandu harme ambasadi ya Komori iliyo Paris ya ukana hindi huliho ya ambasador wa etsi hatu Dr. Ramadan hadugu shajenda hawani gujiunda harmaze arudhi za Komori shaa kaja amini mwitoka yote ya humnika ya signature nabeka kaja amini mwitoka yote ya humnika ya signature wa Komori wende wanzoche vakasi shikarimazi mashuhuli wambila ukaya yeza fanyishia hunu wafanyi wambaye za dosie za sinyewa na mshendro wafanyi wana papie hani ambasadori hasinye baadhi ya wandu wanikawa aminifi yabo wajora mplise yekava fundu nguna jale watife mwana Mkomori ribakata hale yani avasa asinyeze papie hizo fei blash hasinya hati wanduwa jwa ramplise ya kanga mumdu afarudhiwa ngabo baadhi za pasporo harama mwari hati asinye ikanga abo mdu wa shashi wao wadzo waje shavule tego gilo jinji wajwa ramplise wa haruma wa mjarada ujoka wa permete wadunge shejenda hawani wajeun yabo mze serikali na magalio bahani yabo dokana kavati mana joenda wakati huo
yafanyiliwa hazi yesaiyo ngo muhari urema yasinyaturitilwa kabati hakifanya zisabu hanikwa harengeze papie harema muhari asinye ahatife blanche azisinye harema muhari asinye ahatize passport izo anvierge asinye yekalelo mwende mru ndo akatono jikaramplisa shabwe sinyaturi sangiyo omuhari wa hati zohamba halo akimanga faux dossier ye mwana ujitekeleza wanwa remplise omuhori uremwe saiyo urespecte dati sinyaturi kilwa sinyaturi kene jau kilwa rangu juze mriende lelo yabwe dati idekale hewe bomze sirikali rikati vanu haubama yesheo ne daula ne madhomana hatu wana hatu winji kwa nakajwa huja hata ziwatunu kabanguzi waeshena zemali wazitowa wambila mnapu mnapaha haina mdu ya tukana mdu ya kahumjua moroni wahumruma ya ndo migration na fanyile passport ya nyumenia mbesheye ya boba wamswiba wajatanganya tena hani no msiba mziro uunda wanyanyaso alo Ulaya watona makirtasi watojua uzungu haula unafasi wakanuo kaona nyanyasa armazani kumbi zetwarabu wanti pia kaujunda na mabango yao lelu ya Faransa hawabalilia shamba sa de Ramadan hamba no il faut wangu ulonga msomoroni shanga mbayo ye bwana conseiller wahao wandu alio yabu kunjajo juwa mba ukababu wawantizo muhori hausahilisho wana wakomori walona zenchida na zenzia za ujamoroni jersakarihe sijao yabo yanudia yo imbakishe mwanama nguna mwatina matale mwanama sharani yesa yeye banda atwaze mali hakana wanrubano akawajua yabata anambia ye mndu anambia mndu akamruma hunu yendo migration indafanyile passport inikwa mndu ya mbese ula Faransa game sababishe yadi shalelo atanganye nudia bakomori zoti haki madhomana hatu henamne mwahe daula ya mwadzaoni hausabuzi mtimbelilie ndrabo zijo sababisha wanrua mvumbo enai na abonge na azima njema za ulela eti garendawo harume makuswade ya bili sikemlaku nimambie lelo tishia lila jindu la biti wa hodirishani wakati alona zezomana za eneda hola el maarufu tishia lifanya emission lelo harmale bangwe la chaîne libre de Comore hazingare mwa daula hamadi namna ya tsoya yambe zonzo yambe sha sitsodo ambia gavorjo mwambia nukana na mdaze gavorjo kanya nyinyi wandu mlio makameleo yavo lazima udasirisha Komori ni mabi ele jindu la bito dirishani wakatalona zezoma na zel maarufu ya ukaya vanua Komori si uzamba yekawa uzisa wewe yebila wayati wakatulona zezomana zel maarufu indi
gojoambia ya ukawa vichwa dirishani ukanzauli wa mwiti noandwa hazi haumavu akili ulonuo wakwani kwa dhamana watujwa wa uzirumia shawahati ubati na ndrabo na ujanji wa mwiswao vichwa dirishani noambe ukaya haunambia Komori lelo simambiani mduna jana mbie danyi mliuma upoza lelo mra wao hau makama upoza ranzi juzi wanaona Komori ribalihi mduna jana mbie daula gehe abanu yata projenzi ya ukana wakazi wa maboya saya ya hunda majumba ya lotel armeti mduna janambie daula javanu ya iloketi kamili lazima wikane majia huno mduna janambie vanu tena ukaya rati janamba ukana wakazi wa mbashiwa ndongoroni mratina bena mnayo mduna janambie daula viravanu siwana lelo rulo na mahame ngomine rendao jana biye harmazezi ya shele yao ya ukana wakazi banu izungu saeti hawikanda izungu saeti kamili mavare ya usaidishwa Komori yesa lelo mimi na mzee wangu Ahmad Mbaye ne jamandayo ne mwana mashabani Muhammad hema haruloni yo karna ukiri wandu wa jara hadaya wandu wa kabanu warumishia watushinda wa wala hata tindi sha yani lebe la saya wanu udarumeti ndrabo na ubati na ujaji wanu ambao upoza karna kubali mdi hadaya alafu niambie Borazida bana bilao ikati anamna ya ukahaina mwana Mkomori ngwelo ukana ikamra undu daraja habitwar madirisha lohamba gambe mdukado biswadirishani ikanga na karavati njema haunge na ndongo njema fanya ho mdu bitwadirishani balla gambe ngubitiwa vukishiwa ya tijolo wa mwiti Borazida lelo kutujorambe mafiti Borazi vanu kweli Borazida welokana ze kufuru zao izo tukamba balawe mru karjadiwaza ye jara hayo ke japu ya mwana Mkomori efubani ye jara wabitwa dirishani haumavu biswara shawakana winji wa ujanji na uredo Komori nai wa uliyodho manoel marufu kazazimiha garu hambiao ya abuba Komori mimi simwambiani ya ukana sina ujavanu safihi mji zokazini jisa sina ujavanu nitweze mradabu Hamadu Asaya sheka mdunga mrabo lazima urizimeze rabo hizo rimambele sisi rabo shaturo kana sabule karavati alirema lelo shati tiso wakomu wakomori shati tiso tujana mbe ula ubao wakenzi au wave tujua henda tangu komante na vanu lelo bakomori na mangareka kweli le jindulinu kaltina uwezo lelo ngaranza urundwensi garonazi dhamana ne maendeleo lelo ya kilo harumweti ratuparo yanshi yekaija lelo ya waziri wa hemali hailokana lazima huwa roste wanruado liva wana mirongozi waukaeti lelo ibasawe na singa na zonti ibasawe ojiru laboda ye mdu ya remaza fikira hizo dalinu jindu la vitodi rishani daibay
shale lunga rona mabare yabuka lelu ya mazoferi wambali walibepata ti wajoliva wamondo alive yempo wajoliva yekalelo garona zelo teli njema garona majuma mema wa armeti garona ole di malatu namna nenda ya usoni rambari towe mnashitu lazima uritowe yetiba sawe shanga mwishao waone lungo poroda ula mavachani gwambari banuga buzendao nai balelu yetipia yene ya mavare yetipia omwenje garuonawo henamna ufanyo armwe hemabavu lazima hungo ujo tsanganyiha ufaye tikamili shanga mwandu zuwatambishawo babi choma dirishani kwa tutaone majuba lotela armwenti kwa tutaone tinu izunguse mwenje kwa tutaone tinu izunguse maji hizo banzi za wandu gazi watambishawo yesawowo wakati armanamna zawi kamratsi balelo si wanawahe komori rambaga ranzo maji garona ngazungusa armwenti garjome garjono sandai gabwa sawa nowo rambaga ranzo pare garona ngazungusa armwenti engarjo tamya sandai gabuza sezivirowo rambaga ranzo majumba maloteli mawa armwenti garona ngafanyiwawo yengarjo nji ya sandai harma mahamili gajo kamema gajo jilano anadamu warjo kanamu riajie yezo lelo nyinyi maupoza izo zimtani hamu na judi mkati banu ngamzire mau badunyorwa pau badunyorwa pau na muni mwatanganyia da nyafa yavi wala ulona esharje diaspora ulo Tanzania mkema bashari mdo hambe zembi yesa yeye hakatuma hababi yezambi bashari haba hamtumia bashari zinu na wijo wandu na mulimo mungari fayavi mdo hambe mafiti mkireye mna bashari weke bashari premier kujiundwa mihononi mwae hifadhi ngulo hizo yatuma shasisi lazima ruombe dua zenjema maendeleo ya tilo armeti lelu gareti na muwanono rianjie sala salimina kamnyezi Mungu abenzi yabo wakomori lazima hurlahane garjona na tena njaka na makuswada mbilinda arunne sika urongoza mza sirikali niwambe ukaya wanyanyasi walio Ulaya wakautawa jerke banu hawinji gwashemezao yesa ya ambasadiatu ulio balozi wetu hatu gujiundo moroni shakatina mbe muamini hafanya halikwaze papia vidizo hasinya hati yekaba fumru wandwara plise ngeya bewa hangalane nuswa beza passport hareme hati yejuka wedandu yabo wajukauta wajoutende wahurwana jirukume wao dokatojuka ramplisewa shabo muhorusa nguo yabo wabaki wadona ze shuhudi na ze sakara harmadzi ya za rezo sosio mana masharani hamba lazima rishemeze jina mtuma Mungu rambia mze sirikali ya ukaya yevanu jau mze sirikali waungua wenji wanawasoma walio unudani walio bonze mafanya hazi majofanya hazi
watujozigamanya owanyanya lelo mdatikane dhamana amanda hizo gujarumenti yahe gena makonseye na majau ikemdu katuamini mdu mzima vyamnikeze hazi yadoendele ya ile haziti paralize shamdungu bayo ya paralize hazi bawandu wajoka juma topano veha na ufeveye daula ni mwae daula sijau na zikaza kifu sijau na zikaza kifu ya buti na zinu zilo farata bahi hanyo tipia mambasadoro wenti hatu ya kaka mtufanya za ufaile taifa lao wanacho wajiunani mazetanata za kilemengu mlona udhomano mambasadori ngamjoja zanyu zidhomana hizo zilengwa ni wana wakomori wajozifanya hanamna ya usaidia ye muwahe daula yabo hamwiso ngamridi ntose ye diplomasi ya etia hatu ni tose le dao l'affaire étrangère henamna juzi mzisita mrahisi maprofesioneli wa daraja za juu hanamna njema lazima urke juma wakaza mdai waziri wa habari zobonze mzani wangu Shafiu ambasadori Sedumari ambasadori Mwinyi harume tekniki ya upanga na waalamisha Hosonima Abdul Nasir mbwa hisi maprofesioneli wa daraja za juu ye dunia kamili waramba ukaetia Komori ye kademba diplomasi ngo emetrizeu yabo lazima hu rifereshe mwa daula rifereshe owana waeleda la affaire étrangère watanganyaru mala tabu nzima wadzima ni waziri wa habari zobonze wa upanga na walamisha ili eti hatu ipengayo namna njema harume diplomasi ya eti hatu hata mpaka de hapo mzee wangu Ahmad Mbaye garjo zamba kamnyezi mwaventi